Bingo! 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 Apaan tuh? Halo teman-teman, kembali lagi di channel kakak ya. Hari ini kita akan bermain lato-lato teman-teman. Ada Ipin, Fizi, Upin, Esan, dan Adit. Oke teman-teman, langsung aja kita main ya. Wah, lihat teman-teman, ternyata lato-lato mereka ada kekuatannya teman-teman. Bisa berubah jadi danger teman-teman. Wah, mantul sekali ya. Wah, lihat teman-teman, lato-lato Adit berubah jadi danger warna merah teman-teman. Mantul sekali ya Adit. Mantap sekali Fizi. Lato-lato Fizi berubah jadi ranger warna hitam teman-teman. Mantul sekali ya. Wah, mantul sekali teman-teman. Lato-lato Esan berubah jadi ranger warna putih teman-teman. Oke teman-teman, sekarang tinggal Upin ya.